ассалому алайкум тамошобинони азизу арҷманд. нашри барномаи иттилоотии ахборот мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. 3 феврал асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳри Пекини ҷумҳурии мардуми Чин ташриф оварданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Пекин меҳмони олиқадр президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро намояндаи боломақоми ҳукумати Чин самимона истиқбол гирифт. Президент, а ты мне кидался в правительство, мы вас приветствуем. Приветствую. дар асоси амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2022 озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст баргузор карда мешавад. тадбири мазкур ки инак соли 4-ум аст баргузор карда мешавад дар самти ҷалби ҷавонону наврасон ба омӯзиши адабиёт ва китобхонӣ нақши муассир мегузорад. дар доираи низомномаи ин озмун омӯзгорон ва падару модароне ки шогирдону фарзандонашон дар даври ҷумҳуриявии озмуни фуруғи субҳи доноӣ китоб аст сазовори ҷоиза мегарданд бо мукофот қадрдонӣ карда мешавад. тафсилоти бештар дар гузориши Манучери Сулаймон. озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст соли 4-ум аст ки дар партави сиёсати маорифпарваронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон байни қишрҳои гуногуни ҷомеа гузаронида мешавад. дар асоси амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати дар сатҳи баланд баргузор намудани озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст ва бо мақсади ҳавасмандгардонии иштирокчиён дар соли 2021 аз ҳисоби маблағҳои фонди захиравии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон 2 миллиону 835 ҳазор сомонӣ ҷудо гардида буд. соли 2022 бошад маблағи умумии озмуни мазкур 3 миллиону 45 ҳазор сомонӣ муқаррар гардидааст. албатта аз лиҳози молию маънавӣ дастгирӣ ва ҳавасманд гардонидани иштирокдорони озмун ки ҷойҳои намоёнро ишғол мекунанд қадршиносии аҳли мутолиа аз ҷониби роҳбарияти олии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. истиқлолият як неъмате аст ки барои давлатдории миллӣ тамоми шароитҳоро фароҳам меоварад. боиси ифтихор ва сарфарозист ки истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон дар зарфи 30 сол истиқлолияти давлатиро ҳифз намудааст ва дар баробари дигар арзишҳои миллӣ, арзишҳои фарҳангӣ мо низ рушд карда истодааст. аз ҷумла боиси ифтихор ва сарфарозист ки дар аввали соли 2022 амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи баргузории озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ ба тасвиб расид. баргузории озмуни фуруғи субҳи доноӣ ки 4-ум сол аст ки баргузор мешавад бисёр як такони ҷиддӣ барои ҷомеа буд, аз ҷумла барои ҷавонон ва ҳатто барои талабаҳои мактаби миёна. дар ягон давр ва дар ягон давлат аз ҷониби роҳбари аввал барои баланд бардоштани маърифати китобхонӣ чунин масъалагузорӣ нашудааст ва амалиам нашудааст. озмуни мазкур бо мақсади баланд бардоштани завқи китобхонӣ, тақвияти нерӯи зеҳнӣ, дарёфти чеҳраҳои нави суханвару сухандон, арҷ гузоштан ба арзишҳои миллию фарҳангӣ, инкишофи қобилияти эҷодӣ, тақвияти ҷаҳони маънавӣ миёни аҳолии кишвар, аз ҷумла тарбиятгирандагон ва хонандагони муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ва миёнаи умумӣ, донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ, миёна ва олии касбӣ, баъд аз муассисаҳои таҳсилоти касбӣ, магистрҳо, аспирантҳо, докторантҳо, калонсолон ва намояндагони касбу кори гуногун, омӯзгорони ҳамаи зинаҳои таҳсилот, кормандони фарҳангу санъат ва дигар табақаҳои аҳолии кишвар доир мегардад. дар ҷомеае ки мутолиаи китоб кори ҳаррӯза ҳаст, дар он ҷомеа фарзонагӣ ва саодатмандист. мо боварӣ комил дорем ки бо баргузории ҳамин фуруғи субҳи доноӣ саодатмандие ки миллати тоҷик дар тӯли таърих дошт и бозам афзун мешавад ва мутолиаи китоб барои тамоми қишрҳои гуногуни ҷомеа ҳамчун кори ҳаррӯзаашон мешавад. ва ҳамчунин итминон дорем ки вобаста ба баргузории озмуни фуруғи субҳи доноӣ мутолиаи китоб бозам афзун мешавад. дар баробари ин санъати суханварии миллати тоҷик бозам рушд меёбад
و همچنین از تاریخ و فرهنگ گذشته و آینده جهانبینی آنها با واسطه کتابخوانی و مطالعه اینم افزون می‌گردد. برای در سطح بلند برگزار نمودن این آزمون جمهوریوی وزارت و کمیته‌ها، ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌های مملکت وظیفه‌دار گردیده در این سمت تدبیرهای مهم و سریوقتی را عملی می‌نمایند. منوچهر سلیمان، حفیظالله سعدالله، بهادری حسن، اخبار. ادامه اخبار. در تامین پختکاران شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان با تخمی علاسفت خواجگی تخمی پروری کلاب ناحیه وخش سهم نظر است دارد. امروزها برای زمینه گذاشتن به موسم نوبتی کشتی چیگید مسئولان خواجگی توسط تکنیک‌های پراقتدار شدگاه را در زمینه‌های خواجگی انجام داده می‌شود. گزارش خدایدادی رجب و اسکندری سعید از ناحیه وخش. خواجگی تخمی پروری کلاب ناحیه وخش یگانه خواجگی پختکار ولایت ختلان به حساب رفته از مساحت 930 گکتار زمین‌های حاصلخیز خواجگی دهقانان همسالت در میدان 800 گکتار آن کشتی پنبه‌دانه را به راه می‌مانند که حدود 30% آن را پخته مینخ تشکیل می‌دهد. مورد ذکر است که با مقصد به راه ماندن کشتی پخته پرقیمت مینخ در عصر گذشته عالمان ساحه سالیان زیاد زحمت کشیده بودند، اما با سبب‌های نیافتن خریدار سال‌های اخیر به استثنای خواجگی تخمی پروری کلاب ناحیه وخش دیگر خواجگی‌های پختکار ولایت ختلان از کشت و پرورش این نوع اشیای خام برای صنعت رساندگی دست کشیدند. در ناحیه وخش یکی از خواجگی‌های کلان تخمی پرور که از دوران شوروی موقع خاص دارد خواجگی تخمی پروری کلاب باشد که همساله دهقانان پختکار نواحی ولایت را با تخمی‌های خوشصفت و سرحاصل تامین کرده می‌آید. مورد ذکر است که در برابر استحصال تخمی‌های گوناگون خواجگیداران به پرورش و استحصال پخته مینخ نیز توجه بیشتر ظاهر می‌نمایند. این زمان دهقانان از باد و هوای مساعد استفاده کرده توسط تکنیک‌های تسمه‌چرخ زمین‌هایی که برای کشت نگرانیده شده است شدگار با صفت گذرانیده ایستادند. خواجگی تخم پروری کلابی ناحیه وخش سال گذشته در میدان 200 گکتار پخته نو مینخ که زیاده از 10 سال اینجا به فراموشی رسیده بود یگانه در مقیاس ناحیه ممکن در ولایت ممکن در جمهوری هم باشد پخته نو 9326 تا کشت نموده حاصل خوب به دست آورده. با مقصد بهداشت حالت ملیارتیوی زمین‌های کشاورزی خواجگیداران با توجه بر رعایت قاعده‌های درست اگرتکنیکی معرکه شدگار زمین‌ها را وسعت بخشیده تا امروز بیش از 700 گکتار میدان‌های کارم را شدگار نمودند. به اندیشه متخصصان ساحه توسط تراکتورهای تسمه‌چرخ سری وقت انجام دادن معرکه شدگار از عامل‌های مهمی بلند گردیدن حاصلناکی زمین‌های کارم ارزیابی گردیده همچنین جهت نصب کردن هر گونه علف‌های بیگانه در رسته‌های زراعت‌های کشاورزی مساعدت می‌نماید. با نظر داشت ماهیت شدگار خوشصفت امروزها مسئولان خواجگی تخمی پروری کلاب در برابر سری وقت از تعمیر برآوردن تکنیک‌های کشاورزی اینچنین از حساب درآمد صافی خواجگی سال از سال شماره تراکتورهای پراقتدار شدگار کننده و دیگر واسطه‌های برای کارکرد زراعت‌ها را زیاد نموده ایستادند. این سال خواجگی کلاب زیاده از 5 تا تکنیکای تسمه‌چرخ را وارد خواجگی نمود با کلوخ‌های چهارکارکسه در چقوری زیاده از 40 سانتی متر زمین‌ها را جفت کرده شده است که من باوری کامل دارم این برای نما و بلند شدن حاصل پخته و صفت پخته خصوصا پخته تخمی مساعدت خوب می‌نماید. خواجگی تخمی پروری کلاب ناحیه وخش سرچشمه پیشبرد روزگار 1200 نفر سهامداران به حساب می رود که در برابر استحصال اشیای خام پخته اینچنین با کشت و پرورش سبزیجات و پولیزی ها در تامین سبد استعمالی اهالی نقش مهم دارند. با مقصد تامین خواجگی های پختکار ولایت این زمان در انبارهای خواجگی مذکور به قدر کافی چکیت تخمی ذخیره کرده شده است. با گفته مسئولان وابسته به طلبات دهقانان پختکار خواجگی می تواند حجم استحصال چگیت تخمی را زیاد نماید. زیاده از 10 سال می شود که خواجگی ناحیه را پورا با تخم پخته تامین نموده قسم دیگرش را به خواجگی ولایت و ناحیه‌های دیگر جمهوری پیشکش می نماید. حاضر در خواجگی زیاده از 250 تن پخته تخمی نو 9326 ریپرودوس یک و زیاده از 500 تن پخته تخمی پاکستانی تبانی ذخیره کرده شده است.
дар баробари омодагии ҳамаҷониба ба мавсими кишту кори баҳорӣ ҳамзамон хоҷагидорон бо тоза кардани заҳбуру заҳкашо ҷиҳати беҳдошти ҳолати мелиоративии заминҳо замина мегузоранд. дар ин шаб рӯз вобаста ба иҷрои дастуру супоришҳои сарвари давлат баҳри таъмини амнияти озуқаворӣ масъулони хоҷагии тухмипарварии кулоб тасмим гирифтанд ки дар майдони 10 гектар кишти картошкаро ба роҳ монанд. қобили зикр аст ки хоҷагӣ бо мақсади дастгирии омӯзгорон ба 5 муассисаҳои таълимии воқеъ дар ҳудуди ҷамоати деҳоти бисолагии истиқлолияти ноҳия ба миқдори 1 гектари замин барои кишти картошка ҷудо намудааст. ин ташаббуси хоҷагидорон имкон медиҳад ки маорифчиён давоми сол бо маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ таъмин гардад. имрӯзҳо кишти картошка дар қитъаҳои пешбинӣ гардида тариқи техникаҳои махсуси кишткунанда ба роҳ монда шудааст. дар баробари ин омӯзгорон баҳри рӯёндани ҳосили баланд ва гирифтани 2-3 ҳосил аз ин заминҳо кӯшишу ғайрати худро ба харҷ медиҳанд. умуман шурӯъ аз маъракаи шудгор то оғози кишту кор ва рафти коркарду парвариши зироатҳои кишоварзӣ хоҷагидорон бо истифода аз тавсияву роҳнамоии олимону мутахассисони варзидаи соҳа ҳосилнокии марзҳои корамро баланд бардошта ҳаҷми истеҳсоли маҳсулотро афзун менамоянд. ин имкон медиҳад ки дар баробари баланд бардоштани сатҳи зиндагии саҳмдорон ҳамчунин хоҷагии мазкур дар рушду нумӯи деҳот ва ободонии ноҳия ҳиссаи арзанда гузоранд. худойдоди раҷаб, искандари саид, ноҳияи вахш, барои барномаи ахбор. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои рушди соҳаи маориф ва беҳтар намудани сифати таълим тадбирҳои мушаххасро амалӣ месозад. дар ноҳияи восеъ низ бо бунёду навсозии муассисаҳои таълимӣ ва синфхонаҳои иловагӣ сифати таълим ба маротиб боло бардошта мешавад. гузориши ҳикматулло ҳусейнзода аз ноҳияи восеъ. бо дастгирӣ ва маблағгузории ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барномаи ислоҳоти соҳаи маориф дар амал татбиқ карда сатҳи таълиму тарбия ва донишомӯзии хонандагон беҳтар мегардад. бунёд кардани муассисаҳои нави таълимӣ аз як ҷониб сифати таълиму тарбияро марҳила ба марҳила баланд бардошта бошад, аз ҷониби дигар масъулияти омӯзгоронро бештар менамояд. ин гуфтаҳоро дар мисоли муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳияи восеъ эҳсос кардан мумкин аст. ногуфта намонад ки дар даврони соҳибистиқлолии кишвар дар шӯъбаи маорифи ноҳияи восеъ дар назди 35 муассисаи таълимии ноҳия синфхонаҳои иловагӣ ва муассисаҳои томактабӣ ва инчунин муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаи умумӣ сохта ба истифода дода шуд ки албатта барои баланд бардоштани савияи дониши хонандагон як такони ҷиддие ба вуқӯъ омад. пеш аз ҳама барои баланд бардоштани савияи дониши хонандагон шароити мусоҳиб фароҳам овардан аст. имрӯз ки дар тамоми муассисаҳои таълимии ноҳияи восеъ шароит фароҳам оварда шудааст, хушбахтона имрӯз сатҳи сифати дониши хонандагон зина ба зина баланд гашта истодааст. ин аз он шаҳодат медиҳад ки имрӯзҳо хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳия дар олимпиадаҳои вилоятӣ байналмилалии ҷумҳуравӣ иштироки фаъолона намуда обрӯву нуфузи ноҳия ва вилояти хатлонро баланд бардошта истодаанд. дар муассисаи томактабии рақами 2 ноҳия бошад зиёда аз 140 нафар кӯдакон ба таълиму тарбия фаро гирифта шуда мураббияҳо дар тарбияи ахлоқиву маънавии онҳо нақши муҳим мегузорад. дар муассисаи мо омӯзиши забонҳо ба роҳ монда шудааст, аз ҷумла забони русӣ ва англисӣ ба роҳ монда шудааст. дар ин ҷо барои кӯдакон тамоми шароитҳо муҳайё шудааст. мо омӯзгорон кӯшиш мекунем ки кӯдаконро дар рӯҳияи ватандӯстӣ, хештаншиносӣ тарбия намоем. омӯзгорон ва хонандагон аз дастгириҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати рушди соҳаи маориф изҳори қаноатмандӣ менамоянд. мо омӯзгорон дар ҷавоби ғамхориҳои сарвари давлат ҷавононро дар рӯҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ тарбия менамоем то ки дар оянда онҳо барои ватани азизи худ хизмат намоянд. ман ният дорам ки баъди хатми муассисат ба факултати ҳуқуқшиносии донишгоҳи миллии тоҷикистон дохил шуда ба онро ба муваффақият хатм намоям. баъди хатми он ба ватани азизам тоҷикистон хизмат намоям. дуруст ба роҳ мондани таълиму тарбия аз бисёр ҷиҳат ба тайёр кардани ҷавонони бо маърифат мусоидат мекунад, чунки онҳо минбаъд метавонанд бо дониш, маҳорат ва малакаи худ барои рушду тараққиёти мамлакат хизмат кунанд. ҳикматулло ҳусейнзода аз ноҳияи восеъ барои барномаи ахбор.
барномаи ахборро идома медиҳем. Дар бозиҳои 24-уми зимистонаи олимпӣ ки имрӯз дар пойтахти ҷумҳурии мардумии Чин шаҳри Пекин шурӯъ шуд, 30 000 варзишгар аз 91 кишвари ҷаҳон то рӯзи 20 феврал байни ҳам аз рӯи намудҳои гуногуни варзиш рақобат мекунанд. Шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши Раҳматшои Обид. тамошобинони азизу арҷманд, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии ахбор хотима меёбад. Тансияту хонобод бошед.